Natakajak to baso. Ko arep petisan ko lah. Dia kan bete petisanane. Iya kan. Paparaweng. Wis lah, mantap. Di kema coweta sing kuping ila kasiji kan? Iya. Apa regel ta maune ya? Udah rata. Lejar mang sama naman. Bapak Yai, petisan ke. Wiru panama coweta kon anyaran niku ya tarang. Cowet watu. Bapak Raweng. Wong ajak petisan jebranu mingslep maning primen ga. Wiru panama ora kecot iku gumasem. Ora. Wis le wong roroan petisan mang kok gentek sambel mah. Niku na gulane kayak kecap. Iya, nan si jambu tak terus ya Oh, banjir. lah ya banjir, teger lah banjir mah. Kemot. Kayak petisan juga merana ke kon lejar ke awan-awan kon. Oh. Biasa antas mangan ku metis kon lejar. Wis kemenang aja tawel ko. Ini ngaji mor tedas ya. Maut petisan juga kemot. Kau bengi ko juga ngebaso. Kau bengi ngebaso juga. Duit lebaran oleh THR buat. Oleh sanjan. Sanjan si Lukman wingi doang. Iku je kari pira duit 130, 100. Duit mah kayak angin lah. Cerita lu mana sih aku lajak temen duit 135. Entak pun. Duit mah kerasa kayak Pira bah. kayak mantan lewat juga. Hei. Gancang berenak kemot. Anjir kemot ya temot. Sampai kemangan tahu, wong petisan dingin sampai kemangan. Aduh. Saya sekolahnya mama. Iya udah sana minta sama nenek. Iya nenek. Wis kok petisan widur dicuel-cuel aja ning bakal diri seres Kita gila bekaje. ngarep mangan sekolah.